chukanga watiri kone hansi cyakanga wahami utehire utakwire kigere icyusu cyakikunga kwabira kikura kikakikurya mwenyo ninjya president cyakoze rikikire imirundi igana habonye Uganda kandi ebyo birumu byarakona byanye mu rugamba ibine bitaho tokaza kurwana na kintu ukarwana nacyo wansi ukakisimbura wansi batatirisi tigezaho mbona kagenda twari cyamara mweshe ba accident nabo kuyakugenda ubu bwara kuna kubuha muri bwo twari cyamara wahurira ngo nafa hatiwe mugaranda nonda kufanya njagari twantwenda kufakiro kimwe ninga batabana banje abandi so bunyo nani jangu tirya habwoba tirya kutetema ebyo ne biturgamba tukaguma tirya bahuku naba ababizina ryawe erumwana mweyeta nuhu ariyapi ashi wagira hona na professor weberagiro professor Isaac Newton njoko rakwena utakazaga mpiwa taramusigira mashita ngwisa turi kumurabamo none ba professor kugire muno bayiro bwenge kuko bakahugira umuryebi so mbenye wenye namatsiko ngo isi icyo mutamanya homwe kutubantu ko isi bibyanyu bya demokrasi yes manya what yes batariho na revolution methods of work ako murakegere murakegeraho yego tubase kwisanako wagera mbwe no bakagera ngo tambuli imiti mbweshi hatiri yo muri ya mukakosa kanyu kariye mwaye mbishikagire tatwana nkabwe igira imiti yaba hese newaho hatutirwe abantu mwabasimura mwaraba no abantu abasimura abitegereze batukorera twarabo abitegereze abakumanya ihangeri yaho ryabereri abakumanya ihangeri yaho ryarigire abakumanya ihangeri kuri ushanga abantu batyarize babana batokeyimo bakabataro batyarize bobogi kuko abakiriya bahuko babari hatirambuye niwe no concentrating aho tukakuzahura umbuko buri tukabona urugamba igane kagenda umuyo yari munonga fande je musande indida umugaraga ne nyenda kugana ugize gukora hizi ngambe kai ati mukuru utatitu ugupaha ni mweta tatitu byo ndebana na tuzara kucari abashaka kubagira umushaka kwenda kucyo kwito kucungura ihanga bakabagira kwa kanisa government ya biderozo rwo majority Ugandans bo bakwate munda baza mu kishaka umwagira umushaka that revolutionary means bakeshengereza America ngo ibahereze munda ya yanga nawe nacumanye bayishengereza bongereza nabwabira ngo bongereza niyo yabiretiro ki amino wayo ya yanga bagiye nampora bahindura amazina bahindura amazina abamwe baba ba Kasimu yaza Libya ura revolutionary yabo kuyakoze bati muhaburwa baba ba Kasimu bayeshesho wa Gaddafi nguturi ba Kasimu turugo mu Uganda tereze munda tuze kurwana imperialists baresereho coordinator wabo mu Idi Amin bahereza konka mbagira ngo ahusho araba abundami yonora bya hwenda naho owabahire munda tuturukumanya hali nabo owabahire munda bakiza bakakora bakashungura ihanga owabahire munda what is Gaddafi ibintu bizaho verga what is he those are very criminals the imperialists but how are the Libyans now they are crying
so wabahire munda barabe nakugambira ngo nabantu bari tukugira ngo nanimba himbye abantu nimba mangu na Venus ni mangu ayiro wa Libya neto ne dumirwa United States of America so abimere munda ba Kasimu bakagenda bakaziho wa Gaddafi aho bazi hero bakubirana bagira ngo nuwe hero number 1 tokaronde kirare cyengo hatungu wakireba abashaka bakasimura n'ikituro tukumanya gukiri now Africa yasigaza umushinjo bire nakizeho kuba vere voko munonga ari kwange bisiyaga ari kugamba butunu akabagambira bari kumureba to murisho umugenzi Robert Gabriel Mugabe wa Zimbabwe is the economy in Zimbabwe what's talking about there is no economy now hatito twabantu lebe ebyo ururebe twabantu lebe when shall we ever be liberated twabantu lebe ebyo anyenda umugaranda wano buzananye nyenda kubuza kabuza when shall we be ever liberated oyeteka tekire kweliberatinga ryari ikezana n'umugara ako president agizire atora n'urutaro yego mwana umwe na kutuwana utaro cyo kubaza cyabiwe na mwiri binte mukuza kureka kabanyega muzakwingerezo busaso urabe urusoro rumwe ingo kwata problem identification sarenda umugaranga na arira ngo twasaye no oryo no yenda kugambira abantu ngo sarenda ringiri yote na kigamba amuko aho kana sarenda tuto white man oku kugamba huira ibintu kugamba namazima ko kugali ko kimo mugatinde amazima na president ya nuko gali abo kwa nyowe first of all byona namazima abo kwa tina chingo defending oguritired kano lieutenant kano na defending na NR ideology yatuye mukuru gubuyaje umushaka natekwa kujubakinga mpaka oriya na yebehera omu ANT kugira ngo bundu bode kuduru beta nyangori yagezo kuba independent kurete nyundi nimbagambira mazima ko kugali Sky TV manyano tugambira gutsi kureba konkateri prepared for it no tugambira mazima kureba yona gutukumanya konka prepared for it mwebachi very prepared for it but the question of how we are prepared what that time foreign policy our missions is some operations za maheri ya Uganda so turacyamuje ambikere ja kutugambira ba ya repetition ningashi okuguzo muko twarbuja kwa successful no we pick a few comments on the same then tuhendere tuambuke ukache tureba mahegita bakari umuhanga ka Somalia bari mu Rugabegeri mu South Sudan agar Congo turebe ruyare burumtumbe gukuje mu Uganda gwagwabere guri what that sacrifice and tukati yamcheka cyajase eskama je misho mu ihanga nibinje hariho enshonga y'ebisiyaga umwebembezi w'ihanga arije yahinguza iteka ry'ebisiyaga bitunomanya icyabantu bakurgambaho. There is a deviation from normal. If there is an abnormality, how would you seek to universalize an abnormality? And how would you seek to establish an abnormality as an alternative way of life? There are two ways of life, the normal and the abnormal, and then you put it there. If there is an abnormality, why don't you seek to treat the abnormality? Egibiru tekuja kuyamba katire ni babana bakuzire neza kuyamba abana beitu because ebishaga byataho mu igandege abana beitu nimeze ko kwetanga morale nimeze kufa morale I may call it moral decay nimeze ko decayinga morale itegereza bafe morale mbweno shanya abana yabargamo abana bazo mbitingwa abana bita basisikara ware nawe nje babigiremo nimazwara pampers pampers nk'abana batabana bakonaga pampers njamanyisa ki it is an safe keri rigenderire kugira ngo regarure emitwe n'ubunyakare omuyihanga kugira ngo utakargamuramo bari challenge ngo mukoti oba batari challenge no kugira ngo this time ngo kutwamanyira ubuzu bw'ebisiyaga bigine tushabe munonga na koti zitu zireke ngo zimplementing itekeri kandi nane cyakubekirye cyukuru aha level ya family ntutekwa kushitama nabanda. Hariho abasirikare ba UPDF abaferire omuyihanga area Somalia wanyuma yo kutahirwa aba Al-Shabaab omunkambi ya Atumis.
this business of not listening to the NRA, because Uganda would never have come up to here if we had the mercenary attitude of selfishness, of money, of what. But of course, it's a good lesson for our people. They are going to wake up. We are sorry about the death, but it is because of, it's not Al-Shabaab, it is our internal weaknesses. Abasikara abakuza Somalia, UN nebashashura sense. Ngwakitare umusikara kuza kurugayo wire bwa kwamaze dana toga sata 8 million. Mino shata na munani. Kana namushaka ngo kuzaka account ye gwa igani ko kumuhereza n'abantu abengi abaragira Somalia abengi baguze bwa presa no komeka bombekere. N'abana bari batabone butugagagira bata garkayo. Okugira ngo oyinamani mingi chikumanyisa ngo burne bawe no rarwano be niwaza kumuramura. Turi tuteka abana bitu a risk of which legally kutwakuza kuchondoza endagano z'abanyayuganda bona zibagendireho kutwakuza kuchondoza je twara kuchihayo no basa kushanga nti bona bariyo currently bariyo illegal. FDC ito tugira ngo abasirikare abaferirwe Somalia nshasha na family zabo na namaka gabo kandi tugira ngo government ine kubareba compensating bona no be president Museveni arize kushigama kugira corruption eyagire yo mukubaru recruiting eje ito atwagambere mu corruption hakaba mu corruption mu kubaru recruiting substandard abantu batashimira ko banu bazaharutaro president echo ngo yakigambere so ntushaba compensation y'abantu abo kandi ntushasha na family zabo ndobasendera condolence messages tugira ngo turhamwe nimwe kandi tuza kurwana kureba ngo umwafu no buringaniza mwe bari kuba twine timeline kuture twatwara abasirikare Somalia bashimiye kumara y'ubwire bukwingana ki mission yabatwara ne hano baza gukora ki ko ari bagenda bagire ku traininga ba training tumanye ngo kumara imyaka 2 n'inge 3 bagaruka Kibuzo nkigera ngo akanuko keire iheri ya UPDF rije omuri Somalia. Ebyo nebindi bingi nibyo rarinde program Okubiri na Abaho Paul the political surgeon. Sky TV irakari abantu. Konga shunse kanibo kirakweshongora totera yo kamu. Ichenda ngonywe kabiriti. Ichenda ngonywe kabiriti. Wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Ichenda ngonywe kabiriti. Ora kachunchumuro kanywe karakumaliriho kandi karanywebwa buri muntu wena abarenda kushubura karyo maduka no masupermarkets gono mwihanga eresime yazuru umushanu mushanji 5 9 2 anani 5 Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu. That many people fail to get job opportunities because of their character. Some cannot express themselves, while others are too shy. But how can shyness come out of you as a person? They wouldn't have got that problem, but none of them is doing that. Essay writing competitions. These competitions are to take place at Heritage Vocational Secondary School in Mbarara. Akankwasa Precious, Global High School Mbala. This is aiming at empowering you with communication skills to be confident. We can still blame the influence of our friends on the cause of homosexuality in our schools. Chase away the shyness and to perfect the way you express yourself. They influence you because they tell you the advantages
In doing so, registration is going on at Sky TV and at Heritage Vocational Secondary School. Come and be part. The competitions will take place on 17th of June in second term. Sky TV irakari abantu kono bayichi kubakira side za kono baturiyo era bariyo binchi kunde nyuma njum kurema twatya mukambe tichi but anyway mukurikiye munonga mukahumoro kandi tugumiza mu na program eje okubiri tuyo tuganira nshonga yitekera side injiru president akata Omukono nyihurire president nagamba agambira ibintu gambe narabishatwana akizarati wa twashanga no tunde kintu ekyo no kizaho promoting iwe kukiba tukufaye kuba twashanga no kitunda no kiguza no kisika we come for you tukupanishinga imprisonment kandi twashanga no kikakobwana no hambo bwana no gera no kwakabantu kifubana no bagema we kill you icyo kigambisa amatama gombe kenye shongora yomushisha ntabwo icyo bijya mu cyo kusamarize ngitekere ko kwingana uremezi bwa kabiki morale ninga turiyo mukote nawe turiyo tuzo mukote cyabereke ngo iteka cyo tuzo bari mbatwara mukote kuri challenge ngo mukote. What are your expectations? Ureba cyo muri cyo bari mutebe kansa program actually nkanye nimatasheme gamba anshongeri umukote yagire bageta subjudice umushango ugu bakagufayiringa ya petition ebero 30 tunyuma abazi yesterday mbo bafayiringira umushango kandi umushango wagwagira umukote tingamba kikuza kurugo umukote konka nko kunana agambere ebyo ebihengere biri mu iteka actually nyombere mu yanjye ni gitari ba parliament habo kuba no ebembere petition egiri member wa parliament omwamu honorable Fox Odoy abo kwa no wagiretire nabone member wa parliament ni member wa parliament now ati nyombere mu yanjye ntuko gita ba member wa parliament aba nkoko mugaranda ya nagamba hata babire bifabusha abo kuba to kubasa constitution nibakimanya ngo niyo supreme law ninga nditekero kukirayo omuyihanga and any law or decision that contravenes the constitution is null and void. Iteka ryona ninga entwa muninga ya court ninga decision yona yakubaho nubwo hakuba nko mu local governments nko mu RCC ya hakukikira yaba etakwikirizana na constitution nehenda bwen constitution ekiragire cyo nkiba kifire obumwakikora now hatu washanga amateka gubakora byo batakubanza kushijuma constitution because nubo bagikozere constitution ekakora parliament umwaka gwa 95 na amendments zone zikora mu constitution of course nka court Omukono guno gwa government gwa judiciary tukushanga court na court kwe kutaho decision ko mushago gwa Susan Kiguru gunani kugambera ogwihire wakarab kandi okarebino kagar iwe no mugaranda no mwantwara abo kuri yafaye by'inyuma yani parliament yarabize kwiteka ne mpamvu tikishya koramo ne ikimanyaje kandi yakayagenda ne mpamvu kiza kuba musinga ekyo yafaye by'inyuma yani kwereka ningide mo kuba convinced ngo asmana basarirwa kareti iteka yartaho ryahikana wa president ya bamusinga baka ryagarika yongwe n'umugamba byona tabaraberebera omutebeka za program yekimfuteka insurance zabone ko mutaka convince actually nyo ntuza convincing omwami hawo kandi kutura convincing no yankumi 2014 anti-homosexual bill wera Abaho kora maketa kiri yes now kora mukuyabuzere kushika iteka karta because warabya hwite ate cyo cyo nkano kireba automatically kora mu ya parliament required kurabya hwiteka yabe tashikire itekere bakamba kibanyanga batekwa kurtera hanze now kandi emwe bintu nyonyenda kwikirizana n'abatesa abagenzi banje
paramenti haine bye kushereka president ubundi akabura kubyetegereza kandi ngira ngo ashemereye gukoresha intelligence ye emwe bintu akagumana manya prior habo kubiteke no juka ngo bakabanza barabye kwiteka bari umutwarira hagire bintu byareba yahita atone geno no juke bar haya kafuzi no juka kafuzi mbambingo mu parliament natimba majumisho ga speaker na yeteisa hata icyo nkimanyisa first of all barabye kwiteka kafuza kari mu parliament. Yes. Kandi nwe deputy atone geno yabara kwa advisinga parliament kuyagira umesho ga president yagambe binde be contract. So icyo nkimanyisa abo kuba president kuyabirebere nyowe ko umuntu wamuhera kushembayo naza kutaho Omukono kire president toroye nicyo kurebera government ile atone geno ashimiye kuba namuhabura. Okay. Now hatware batamuhabwire nkata ebibindi nyoni tekateka ngwintesharare atone geno akabitsaga habo kuba nabandi bambazo mudiro atone geno nawo nagiza omwami Paul ariyo naye wecyaro kwenda kuza kumukundisa no kugira ngo barakanaabanyishengero kana batukiza n'amagezi ito katara mu parliament katuriyaha katushomererweho hate ne kubona babasa batakore ikintu cyo barukureba ngo kigwire deri twe tukakimanya ngo kigwire ntabwo kakigenda kigwire hari cyagaraka no wa president bacishwijima arigo team ya president bakiwachwana bagaga bakigarrayo omutebe kansa program arhoroya wambaye ha nani hindroya arhoroya wambaye izoberi ntabwo n'izoberi no ari kungira ngo life imprisonment is equivalent to death. No. Yakobe. Namazima Yakobe. Life imprisonment nikimanyisa kukoma obwire bwawe bwona ukabuhezo mu cyome ko nkuburi. Iyo direct interpretation. Wanyetegere. Kuba ihireho. Not direct. Concurrent kuba ihireho kuba ihireho akaraba. Life imprisonment ya taking over. Nearest punishment. Nearest punishment. Not somewhere. Niyo kinta kwikiriza. You see, ekigambo de nikimanyisa now hata wakasis for example onsasiro kumukozesa akari yabaye mbeta life imprisonment kuyashizo bwire kuyasavinga sentence president yamuha pardon. Now no basa kuza life imprisonment kote rabiho ekibonereze kikwereze koro bakomero kize myaka 20 president akpardoning because in one botafa let's not go into that. Yes. The country yambire kimwe. Let's go for moral approach now. Morale urutaro reafronts yingi rigare mu mateka then na moral gosho urutara a moral front twarwana suta nyoni injira ngo aha moral front stara mu maside y'amateka twine okwatanasa n'abantu bona nanga ba MPs bitwe tuzum culture setups zi ikintu believing ngo uko munya Uganda mwaza kuzigarimo batarazifiriho natwazigara ku nkazi ne stand zine kizukuyamba hamu. Okay. Uko munya Uganda twina ekitwikirizamo nkitu ekitukureba ngo echechi omuntu waza yitu mazima nicyo kishemerera gukora kandi twakikuratira nicyo tuyamba kugira ngo we can procreate tuyongere okukurakurana. Abajungu aba bagerezeho ibintu byinshi bagezeho bakora izimbaza ibakwa abakazi omwana omwitiro omuntu atakazirwe ebi byona no kwenda ngo bamareho rwesi yitu ochiwa wa muzire bamutera bya poli yemwe mwita mukabuhurraho mwe mukabuhurraho umwana yayiha musa defect umwana hendera fi so umuntu rwesi yitu yabira guju batwirembaje rwanze morale nkabira guju nanga abanya Uganda twino ku standing ekitureba cyo right ni ki
okukuzara wabo ine family yawe ukuma describing a family no mushija no mukazi nangu naki nabana mbwene iki kitu yontukora ahamico yitu inkiza kuturetera twazara inkiza kuretera uruganda rwitu rwayongeraho nanga nkibancho reducing so tuyino kustandinga tukagira standing tukagira ngo ito abanya-Uganda twasharamu tuteka gukora ikintu protectinga culture yitu nangu nana obuhangwa bw'abantu nangu na no mbibuli kunogira ngo ruhanga akaba ari kwenda ngo umushija shwera umushija akana abasa kukwata no ne kugira ngo akakwata urubajwa wa Adam yihamuke akana yihamemba juribiri awstaha yerondere ko kakana akimanya ngo cye yakora Adam tsiruho debate yatsimu so mbwene hataba bokwenda kuretaho option iyo kugira ngo nano mukazi manya ruhanga kamuhanga konkana n'umushija na wakana basa kuba kumutahaka kora option kikashitago muhanga mwese ebari no omugara our president wihanga oyine generation yo kuma iyo mikono yawe oyine ihanga yume kiba musingi gwedini ka Uganda oyine ibiri hanga ya Afrika ine biru kunuga not kwanga ebiru kunuga kigambo ingo mshira shwiru nijo nimwaza po mwasibumbaga nemuzina na cyaka biruraba noreba ibintu bijare bizombana bato nangwa tuyo bakuru ngo mukuru yacu nibishuma batano mbana ruri kurutume hari ukushisha abana president wihanga no barabeno ndo buyandi no barabeno nda sende taru kwetera gukora political decisions ati yo wagira kwa decision of president Museveni ompira no gutera no kugema okay wambuze decision political na nayo kujya mu mpira ni rero no gahunda pledging allegiance maybe na yo mukundebera aha umuntu urukundeba ngati atakande baga nanireba mwana wanje wa NRA unagira tono atoshitamo garami akureba ngo ubundi nindebe ko hoje nyuka kurumaka agarukeruka yogoro ukanga ubukaranga teine mugeni manya taking a decision egumiri kandi ko taking a decision ejo ni kagasire kushasha ni manyo kweshasha ngeni manyo kweshasha wabana wenda kugira kira kutambira mu decision Uganda yetekingira buri society yona natarachirali a decision buri society yona ekoma aho kuza kuturira kato kuturya hamba okuturya twahinde uturukwereta yine sibe zaterwa tukagira cyatubwita twena tukeshanga the nucleus ikintu ejo hati to abafrika ruhanga kuyabere nahanga nitu twabanza mu musomo paha dende bari bakizo bwanyu bitu twabire batu mutawana tukazara bariya abageze bakabwemera kutugwisaka na itoko muri Africa turi kizoga masa kipuri president Museveni we are kizoga masa means abantu abakuza abo Uganda rwanyu ko to kubasa kubashira icyo tukureba ino kureba yitu abana barukweta nyoko ma nyenento bo tukubasa kureba yo tukubasa kashinuzo no kushera banyu ko tiyandi abajungu bonu bakikora bari endogamasi abo bunu bitizoke mwentika rebere okubizira kutugambira ngo bitimwe mutwe nakatubyo mushana cyangwa ngo ya or equal before and what ngwabona ko echo kabataka kitahire mecho pa so idokto gichizogamasi bakimanye ngo ine kintu echini at the core of our societies and we shall protect that one and defend it regardless of the threats, whether it is economical, whether it is gun-bought diplomacy, or whether it is this paternalism, we shall not accept. Aho tusakwa tu identifyinga n'ito batumanyangu now ukukura mukabarega akaresistinga colonialism na hati ntunyamwe binisha baranga ngwampe ndizo mwana wogojo nyinda kumweta kabarega so tutekwa kuresistinga kintu aso tapota babandise kuzara buzara bwaweza kabarega abo bine nabe sigini umwe ni kumwetarbereza isa nyinda kumanyinda kigenderwa cyo kuringa aba bajungu bagezeho kunusya Ethiopia Abaho so umuntu kwakwenda kwatakinga our core na bayagusaka now what do we do now that we face a threat? The threat is imminent. Anytime we are getting attacked turukumanya whether it is an ambush,
oba batwina surveillance rukwingana ki but anytime an imperialist is attacking us, is attacking our morals. Now okwenda kwoleka this imperialist who we are prepared hatu twetere mutoki president achagambire mutureke kuba parasites nkoko be parasite nohendera orukwe gusa for prostitution. Number 1 mbwenu mukama wawe kaya kwasire mundu 20 jona kono kukekereza manya ubuteshengereza by'abazungu bungereza ngo muhereze mundu eziyabonera nzezo basi kwata basho mu 20 mbwenu baba president Museveni yana inako abanyayuganda bakire ngo ogukanu wogo umucunguzi wensi owagambirwe Isaya tihino kutwakubasa kweshasha twareba omuofisiye ari kutamu obuhumbi igana shatora mushanje ngo no bwa donation then umuhere center hatari mu basi ntwatayeshasha twene so moro akore decision eyo ture ngo budget ya state house ya chendera esente bazito mu marwariro no guturaga muri nimbazo no guturagure indi barga gende bagerere president tugamira tutwashara mu kweshasha turukwasa kwemera ito kayigwanda tujya kahanga kakoro tumena tubukareba ngwe tukubasa kwemera parliament y'abanyishengero 529 buri myaka 5 umuntu kumuhereza miliyoni 300 zo kugura imotoka turukubasa izintu zo kwejara bya tuziri reka tweshashe MP tukukizwa kweyongeza umushahara vugiye ukubasa turebere ngo embera uyugure se ebe yawe kandi utakubasa kweyongera kwega borade n'abandi bakacena ikindi agaruka turebere kujyatana twari mushaka the problem was ADF alisra kwena manyadizi ya the Moses Ali boys ababire bajyaho twatunga road resistance army twatunga the ADF twatunga this the stability in Somalia, South Sudan and what okuza kupasify ngokwe mbwena hata twetaga intelligence ya mana munonga district tekagira DPC ekagira chairman wa C5 ekagira vice ekagira OCCID ekagira OC station ekagira DISO ekagira deputy DISO ekagira RDC ekagira deputy RDC akaka sente nikinjo munonga hata RDC yemalirre yona DPC ahasigara tuwaza kuleta abantu bacha barabe batakutwala impi hankezo zone president agarakagira ati because embera nimbe munonga karura kutwaza afite bekanisa kuba government yenda nagaraka gushira nagamba the revolutionary way yenda nakarura kiyo nikatiganisa nakarura kiyo umanya mu mwaka kuzatwara umugara yo provoking ibi 900 million 9 kora by election umugara you provoking another topic for another day how we can trim expenditure kandi anyera ku kintu cyendere just then to akwaho decision on ground agira ati mazima mbire president kuruga ko Rwanda cyera na makaga biroma ko birabira na makaga okusina hate myaka yaza kuba 80 abantu mbakwasire meme buri mwaka auditor general nanyoreka ngo ntabura trillion ikomeneye uriza kugaruka kunuka sente zo hano yaza kasese yakoshiga ngo kukomera ati tuza kukomera barabengu so komera ni kukwani kwente umuntu yiwete gaura nagamba ngo yinti gamana okomera ito tuya tukuromboro na nabure tukomera okomera resa kuya mwetaka ni mwamente okomera kandi unaza kukomera abarubemuzi unaza kukomera koko komerente ito mtu atanga nuko rekaterwe cyaka kama strike gwari akomere obusaba rwikomena kamuru kwibwa buri mwaka twanta hankuto tukabuto mu marwariro tukabuto mu mashomero abantu nibaza kuri hanga ryabo nibaza kunoga ibisiyaga bipa nibaza kunoga nibyabo batacitaga niteka yo gusiga duzo kuyumbana n'abazungu barwera imbere bajyaho biremerani so twitaga na kuko bikeneye abanyayuganda uko kubahereza amasoko tukabarwanishije nguzi tukacendeza the financial profundity ejuiraha hate sente zikagaruka zikakora cyo yebare mnongo mugara yebare mnongo mugara I promise ngo wambuza ngo arengeze yarakora namba yo kubanza atakaza India takwitaga China abe extremely nationalistic ntuza kumuzo mugongo mpaka kandi rero nagambira kuko bareze kubikora lieutenant
the following day hagira cyakorwa bitebe nagamba hagira kinakuru undi tirikadi ya NRM ni munyugi wa NRM uko tokuza kutomba NRM undi tirikadi ya NRM akasheshe kwegito tutandike ku celebrating up to defeating ipirizi na fande ya RCC. By the way, Paulo ninja mwewe kugeta hari abantu ba NRM bagwiroku abashije n'aba NRM kuko bakabura kibatiza Sky yakorobezo mu Sky yakorobezo mu nikiza na hatu nikiza no mugarana hati yana kandi amaskugije enjara yabetakatiri tukwesiga yes kuko enjara yatera kumwana muyidugisha tumutakira yebiri mu rugo rukaharwa mwenu mukarafza kubikira abana bo mwenu iki kiteyire twazi umunjara yababa abageni urubere bikuriya byoga babitwima twefubire kuko rugaba nikizaniwe n'urugana rigana kandi itekateka ngo na president Museveni ahari ibe kupuraninga mara wabanze kukigamba n'uburyo nuko tuzona itukufubirito natwe turahumsha no ndakufubirito naza kufiza ibintu abigaro mbuteka nambwe niwe hatutwarwa mu studio iyo tinde mu tuteka kugika ibukamure iyo utategereza uko birakora ije tuje kandi tubone ku murwa we wategereza ibyo kungira kandi rwego abanza kure biriya afro mechi bayita no kutigingiza mpipire tunanaka bayibona kuriya tugera y'ugasho ija watanisi asa muri bicisi hanga hata ibyo binagambe byayikirizana nanye 100% kiyagambe cyo kandi umushira mukuru nanzare meruni kebe yati ebyo abwenche naenda kumanze nagirira agi inaba why manya aho waje gukora ise gukora kurengera gade oburyo bwenjangu nerangiye nerangiye urubu ikiri kugira gusto ejangware ne yigeze kugira ati ninunyi bwati kuza kuhuye twatugera kumikara n'ubukire ati ikiri kuganira no kugira ngo tubwenge twa tuganira ana kuyagira kugira amani izimoya zagizamu hati tubwenge bwa ubungi butwera bajya tubuteho tumwandeho wakati ko kutangura aho ni independent wende natumanya no wende ibyo ndi mutaka mu muri tubwenge tubuteho tubone nabo tugira umuzugo tureke kugira umuzugo kandi tukebera abazo ayo ngoma ni kumalisa nabo baza kutereta kandi atari baza kuvuza kandi yagisha gitegiye kuko kandi yewe ndi wamume nicyo nane kuishia ngo mwaza kuzumushaka kuza kuchungura ihanga amwabire no recruiting mukamutambuza ngo ryo wa UPC ngo ryo wa NRM ningo ryo wa DP mukabana mwenda the conviction umutima kugira ko bashaka okay I have that conviction. I don't need the card of your party. The party will not take me elsewhere, but the conviction will deliver us from evil. No, what brings us together now is forever. You are patriot. Very good. Yes. ati tubwita mu rugono kubashagara abo kuba sofa agaba wa muro bizo kwa hero muri mugaranda wa muri so ningira ngo riyare ningira ngo afande tuyambe kutwigurira hakantu kacyaka twinebwire bwinge ntukora kisomari waya win somari ntukora kisomari ubwira kutwantegamba owaganga we yatakubura gamba Afrika tukaba twe ukubanza waza hari ideology ya NRM the four pillars patriotism Pan-Africanism social economic transformation and democracy to Somalia ekindi ter Somalia hatimwe umugarano wakutubayihango akakorera umboro
ukagakorera umuntu hehe na tawuni ningo mu cyaro kitende kishuki hati itabakurira mishaka hakaha simpiye uhirasya hata kimwabaye mukora kusekiwaringa ukagwanya bavuga kata utushfu myati kimwabaye mukora kusekiwaringa ukagwanya mwari bo mushana munongo impira n'isya hati oyo cyaha ahetoreka ya ngomba rogurangiye kuri utatwekanisa kuko waba utagira Somalia aba bana bahita bakwitirayo abatingiye nibarenga batwite twe Somalia uko kwitwa Somalia icyongera obusinge okay so obusinge number 1 hariho ikindi gendero kitwa cyakwa kiturekereye Somalia kashi obusinge manyane n'ubuzare obusinge n'ubuzare tumuka obusinge n'ubuzare demokarasi yaba batari wanyu bakoresha bari batetegereza no manya abavuga ko kibatikirire bo bakoresha guided demokarasi kuba yabo ito twashama ito tuyandika demokarasi mbaronda eba guided okay hati tunguka ito defending anyway nangwa kamba gambe na kamba n'abajumuru batuye bije kangaza batugarike Somalia mazika bari mu bashaba bakayabiriza kenda nisha twagibayo true that niba twitiwe abo kuba manya wabi uyineka itweti hanga ushimene kuriyetinga mani niba abantu barakwitengeho ako barakutindeho nanimbaga ntari twatiri munanga twete y'abashije kuko arimo kwita abashije bazima abashije bazima yongeraho kavari abashije hati ikitirisa cya Uganda ikitirisa cya President Museveni ikitirisa cya NRM na yayo no kugira ngo Afrika ke kugira ikizuru sayiti chendes kandi kingero witu ntabwo no nabo batakumanya munyano wanje ubu yakateretse ushaka Kongo tukongo abo kubindi figure zo tutubara ha twaji kingera na Kongo koka twashaka empazi wabo tahingira icyungu kisukurara bona shiwo yayo tipazo yararacyo yarere twajya ngo byo kumatara racyo twetoroza amakwishu ngo empazi itatanyera tugenda tukatiba icyungu kiriye okay icyungu cyakiyamo empazi kitayebe ikindi cya kabiri Kongo hati nese itwatira byetasi kuko tugira barabu twakufura billion sti tukahinge nguto tubayamba tukarebe hibe mu guzibu itu tukuza kuzirika varinga sikajya no kukiraho bagiye umureba NRM mazuru ngo yemeze kumara imyaka nyingi na President Museveni no kutekateka hari bageze bitabo na kutekateka cyaguhuni bayo ya papa batera bagiye ati twati yaho bwana ati upfa kumuntu ikintu cy'umurongo bere dengera upfa kumusirikare ni expected okay upfa kumusirikare abana Napoleon ushote n'uwagizire ngo umuntu wa umurtaro wari kuba ari umusirikare abantu babashirikiranye umusirikare bi expected yobe bakatakinga bataba kanshi ubutaha tera succeeding kuntabura n'ibibazo
ninga katabuza ngo musucceedire musucceedinga ubu twagera hakazi burumwe honi oryasingura burdakika buyizoba turigera ni ubwagera hakazi ubu twagera hakazi burumwe nko gutaka gwakora kabanya kore kabacira mbaje mukarashanga bo niwe nimurasha okay so kwero ukuba kwitwara Somalia nangwe nanendeba ananka yawe watsindikira nubuye kurgayo nubuye ubu nubuye kongera gumani yes nubuye kongera mani twamushingire bayo ni okugenda okundebe president agamba n'ubutakarite potio it was accidental abana bakaba sinzi rutaru aba barumbe bayikiza umutuka kashatu ukabo hosapane what caused it nobody knows tujya kutunga umupota kereje namba nibagira ngo nabigi bawizidunga ando kwizidunga tukufira kwizidunga tukunga kwizidunga kutakto bimuza kuri organizinga tutakinga ene kukiza mani kuka kilomo omkurwana okay yabare mnonga fande inside the minds of the left land camp na unturwano rutarubu amamyaka turwando ya webari nka afando kuyagamba apira za NRM of course Somalia iri mu Africa Somalia nohurana hata nenda kuza East Africa kandi it is on the seaway twaba tushire nayo yaba ino busingi na Uganda negereta negobamo nko kuyakigamba fande kindi yokoreba America iri kutegeka ensi yona nekozesa ebyeyi nebyona kureba ngo ensi yagitegeka ukarebera kurumbensi za Afghanistan yarumba ziraka kandi nangu nevaye baturana babehera tubagira batabarushana konke kanenda kurumbo gumuzugu because bakabaturamba ngo ko ari umuzugu yaza yo kurumba kwenda ngo ebe ne stabilizing nyeki kureba kunogera ngo Uganda terashazire mu kuzumu Somalia Al-Shabaab iki kitungure cyabo kikabana kiza kukozesa Somalia nka base yo kwatakinga East African countries so twagireyo twakidestabilizing so cyabura base hata hindu kugambira umumu kuwahurire ba jihadist bakwita turyo mu omuduka konka mbwenu tukayambaho amahega Uganda nanguna Uganda ga contributingire a Amazon kandi ngo kuyagamba na n'umupira mwana muzana umupira arime kijingi nico bakutera hona ref kusha so eje kibiro honje basa kuba kirye kijingi konka kikumara man however I think Uganda or UPDF for over 13 years ebiyesheme kuba nebyurudinga capacities z'aba Somalia amahega Somalia kwerwanira hati tutakakora nke cya Amerika kiyakozere yaheza kuruga Afghanistan iha government bakagitwara rebirusha nchibanchi mayisa ine chiwakoze so twino kubyurudinga capacity za mahega Somalia tukagenda twaza Southern Sudan mbwenu kumwagiye tumwabyurudinga capacities naho no habari yo butaruta buke konka capacity mukajombe haza baye sustaining konka kwakubaya kandi bija consultinga kandi hatecho nico twakubire twino gukora tubyurudinge capacities ngo kumutwire yo police yo ne byurudinga capacity na namahega gire capacity nangu babe bije hum basomese bamanye equipment zibashemerire kugura bamanye how to handle kuzikozesa kwenda ngo twakwikobwire ku withdrawing ayo tumanye ngo echa Somalia cyaho then shifting tuzahanda hakuba harubuzu konka waruga yegesha ekizube cywagiriye kurwanisa mazima noza kubota kimaze kandi nitwe tukati sustaininga kugira ngo turaguma yumpaka Somalia naye ino kwerwanaho nkihanga mbashati iko twakugire echa tutahiregesha ha
ntuza kugira ngo tureke bari abasirikare bari uko aha tuterwana twino kwerwana so afande mazuma nka UPDF obwire bwe mazireyo eshimiye kubyuringa capacities kandi kinkumanya icyo mukacishoma mwachima because NRA kwijo mu Uganda amahega kagatine discipline yagitana gakagata kumaji amahanga no manyeza rebel groups zarezo ho bwiro zona bakazi neutralizing bazuma ekikubasa kuba possible nabachikora Thank you so much. Ningirangu na wakibuza fande Jameson atakaye kunda mnono because yatakuza kwa fail that question. What is special about UPDF? South Sudan, Margayo, Congo, Margayo, Somalia, Margayo. Anyway, you go Central African Republic, Burundi. What is special? Niketi yo DNA ya UPDF kugeleta rumukora successful operations in English missions keri. Yabara umwami Paulo kandi nabanda batesa. Ecyo kubanza UPDF Act yenkumi 2005 umushura ya 39 nikiriza amahegi hanga ninga government kugadeploying omahanga agandi. So UPDF cyo kubanza kinkwenda gamera bakoreba Sky TV ngweriyo mberagiro. Ecya kabiri parliamentary approval in 2007? Of course, parliamentary approval noreba hino tukureba politics tukazimajinga neberagiro. Now nobasa kuzahansa dia parliament habuko parliament kwe kubanetesa ntaba hariho ebiteso bye kutesa hansad nibabasa kureta politics bazimajinge nekiragiro konkanye cyo nagamba whether there was approval or not iteka roho yes kwikiriza kugira ngo UPDF zenkahi eze aheri ya Uganda actually subsection 2 nabagira ngo with the approval of parliament ogwe cyariyo nagamba. Now that is now a subject of discussion for another day. Yes, na chochoroho omfure ya makumyana. That is only under state of emergency. If there was no state of emergency, you must seek parliamentary approval first. You see, Omugaranda. But the president should first declare that the state of emergency exists. When was it declared in 2007? Look here. You know it better. Look here. Unless you say that one ogirangu provision ninga section ya 39 tekwikiriza deployment of troops or Ugandan army outside Uganda. Now, ebibinde bya parliament nebindi, that is political issues or subject for discussion. Now issues zamahezeri intelligence based on intelligence. Look here. So iteka ndikiriza. That's why ukareba bakuza kurumba ADF okumukachimanya bahereze kubatera. Omwami Paulo, I think you just protect me. Iteka ekinkwenda ng'omugaranda amanya n'abakoreba Sky TV ngu section ya 39 nikiriza amahega UPDF gatwara omwihanga irindi nicyo kurebera gar Somalia, gar Central African Republic, gar Congo, gar South Sudan na handi. Now ekiwambuza habwenki UPDF ekyo kubanza UPDF is a trained disciplined profession people's army or people's force. Ate ezo pillars nkoku honorable yariona agamba RDC oku yariona agamba pillars za national resistance movement ezo ni pillars za UPDF. Yes, obukugu emchwe mirungi ogu wa antati warebo ante neikiriza amahega abantu no musirikare oguna akamuterori lieutenant ya muterori ya hindro mushayo gundi so icyo nkimanyisa ngo wamutwara Somalia eje mitwe naza kugitomba Somalia emitwe naza kugita omba Central African Republic emitwe naza kugitwara Congo emitwe naza kugita South Sudan ekya kabiri ko kudeployinga amahaga ga UPDF omwihanga rindi
haruho benefits ezikwisha icyo kubanza umusirikare ko aranatunga katugire ngo uri kurwana rutaro hari ya mitwaro 20 umusharago kwa kuzoko atunga enyongeserereza ushanga natunga kakade ngo bukade bibiri now out of order yaba nagira ngo amwe mu UPDF ekishinga kwa kitwara anywhere babe one of the motivations nakasente and the head of state who is the commander in chief is saying we are not a mercenary force, we are not wagena, we are exporting labor. Tunamana mzozo kuleta rabo ni tukabakatwara batari prepared. If you want to know which one to wale toko as a credit, really you are killing our boys. No, you see, the commander in chief is saying that is also one of the factors as in this mess. But the truth is, and you see, I don't. How much was Lieutenant Colonel earning when he was fighting to rescue this country? Were you being paid? Nothing. Yes. But now, what do you want to insinuate? First of all, do you want to tell Omugaranda? No, not Gambra, but Kutura. Are they in hotels? They are in the bush. In fact, Omugaranda. Yes. So look here. Ka ebiribyo hate ninyendo Omugaranda tugambere. No Omugaranda. Rebo mu kamera. Ogambe UPDF abar Somalia twakutunga allowance. You see, I'm asking. Hata waibwa kumanya ngo no tubakutunga allowance ya Bisakagwe akatugira ngo adu section 39 na the law cannot be complete unless all the clauses are part of it and as are interpreted within it. Now you see ati itwe baroyo mwami Paulo oba kweta lawyers do not base on hearsay. Ogu at proving it that there was no parliamentary approval. Prove it. Now, one of the issues that took our soldiers to Somalia no tanaga najira you see Omugaranda ekinkushaba Omugaranda no UPDF the NRI UPDF is not a mercenary force. It is not working now that it should go where there is money as a motivation so they can liberate those regions. That is very very incorrect. Actually no wapinga na mahigia no kujya muri ibyo n'itwaga urukorera sky tumwe direction nyo iki navuza mbikire kandi kiyatugaruka nani mbuza icyo wamubuza kwisaka taida kagwa kenagwiza taida kagwa najira hurra ekinkushaba just have a listening skill, just that. Now listen look here, listen nagira nti oyireho ebyone bitwaga amapira za UPDF nungi hari ibinde bikwizaraho wanyetegereza nawe ebikwizaraho ecyo kubanza nagira nti ntihija akarawense nicyo kurebera abantu babatwara Somalia bakarwana urutaro for some months. Actually the contract ni reporter ya Muhammad Amin Swef is a special representative wa chairperson of the African Union Commission wa bidarho ali foreign minister wa Comoros aliona agira we arugama na Voice of America nagira ngo kiruko mushasha no kushanga ngo the children of the foreign soldiers abinje baguri Somalia bajya ba Uganda na ba Burundi tibine kanta kuba kutunga. And this is the report of this year. You say you based on reports which also based on hearsay. For us, look here. For us, we have examples. We have examples of people who have gone to Somalia, but they never so and my point is simple. Ambikire tabire kugira kwa mahako kwa Somalia ndatuwe extra pay. Daga yumigira ndatuwa salary.
bari na privileges zindi wanda kombeka zo mbaraksi bakoreze ibintu bya subsidy prices abana bawe bakavuga mbaraksi bashonda family yawe ne twakasi so amahera baga yo mu Uganda ngine okushashwa tumushango tikizubu narawoze bakuzishaba bakuzidemandinga bakuzikora kongane dayito mudiba kwawo. Actually it is even a contribution to government and our revenue. So ekitubwire kizibu kiki bereka shana we yanagera no shana we yanagera ngo amahega agende gazeyo gakorere busha ushobora bakakora zinga no ati uriyo no tugambera otufamire yitwa keri yenyoro mbweni watu ko tungere no mushango kanovuge motoka shaka jivuga tuna barrier ni uriyo no geza ukabisaba ni uriyo no za ekibuzo ko mugarane iki ngenda kubuza question umugara portaro ontera orije muno ontera portaro abtuju yes for example ortur Somalia ndujar hwayari portaro rwa Somalia cyane wo ontera okuza kudikiraringa wo ontera chikadikiraringa George W Bush bakabi America bakabi ne interest zabo in the Arab world so ibyo nakubiza bone biza kumara ubwire konkananisha bangu nyiza ndakuzaza ninyenda kugambira wo ontera is a very serious critical war itakuza kusindurwa today or tomorrow kokano yagambye retired lieutenant Kano retired chikachagambira ubona besije nora akantu ko kano no shotoka nakantu ko munongo mai besije kanaga mu wano president ayine kanya Museveni is a strategic thinker. Remember, they have been competing for the same seat for several times with a lot of disbickering. Kanya Museveni is the strategic thinker, and it is true. Hata President Museveni cyo kumushasha no kugira ngo n'ibintu bike President Museveni byatakumana namanya interest zo muzungu ahize do muri Africa namanya zo muharabu okuziri namanya ndedi no kuyiziri namanya karungi kedini namanya kabekedini namanya imperialism namanya colonialism nabimanya mwana cyo kumushasha no kushanga ngo ebinteri uburyo bwo kubirwanisa bole ko kuko it is taking wrong ninga abantu bamwe ideologically tabarkwetegereza ekiri kwetegeza icyo kurebera habwe cyo turu Somalia habwa pan Africanism. President namanya ko abandi bantu uko ari biza kushisha Africa manya Africa shi yitaka kabira Africa kabiri Ethiopia kabiri ya Kebulani tutwine so namanya interest yako kwenda kuzishisha so ndabona yenda to contribution ye we icyo kurebera amahigo wa nubuzote abencha amahiga Uganda ga muri Africa ntabwo clear leadership. UPDF ine clear leadership esa leadership etarme ya rwaba ukama woba ine obona muchweza ifika maybe kuza muchweza nabantu very intelligent munonga barukuliba n'icuro bagende curo abatwezi binamane nagende curo to kushangona mwana so intekateka president category y'abachweza abo ko mwana akora ibintu yibuza bawo now hata kizibecho bandi kiza te cost kizoro mubwire wabantu barakura ngo baserikali igana shatara muzara bafa bakatema ko n'umuto umusirikali mwenda ferenga umusirikali na ferata now so aba bantu tubafire bakozoro muri mugwabo aho baba batale bakabande bo bafa se yitwa kuna turkuri abanyangore bine kigambo cyabo cyumire kutoka kigandira nanke kigire nanka amahemwe no ninanka ikingire nanka kuko kore kuraho yari kurahe nanka so Somalia tekuza futereka UPDF no bwe kushomba all divisions ikastwara kuri ahagokuba urutaro Somalia urutaro rw'idini n'urutaro rw'idini konka twatugamba ha babiri basirimu nibagira kusirimu tekucyara konka no mbazi ukabo urutaro rwa Somalia tutuza kuko agokuba waza kureba in 1993 or 1992 Somalia kaba the state Somalia kaba yabiro completely nusuka akaronga mbenye kaba kumweto bani bagizere bata akaho dictator waliho obiho Said Barre Muhammad Said Barre kuba mwireho habaho kurwana kwa ba Union of Islamic Courts Union then bagaraka aba hazaho war roads ibiri
zihaho government ya Said Bare then bo batandika kurwana bombiri ko batandika kurwana imbere yashobo muri Somalia completely haterenjara 1991 abantu 4.5 million kacheka kibaho Somalia abantu bakatandika kuri abana babo ahubwenja United Nations ikimukamera ngo rutaro kabiri ko United Nations yagira how can this be so yataho bakwita ngo ni operation receive relief bagira ngo duteko kufataho yana hazo ceasefire those warlords aba controlling in Mogadishu ebina ko civil war yo munda bayesha kora koko kuri Sudan amba byagumeza bagira muri kera Rwanda United Nations leto yambi konka ko bagira fitaho yambi bashanga all the streets were infested with these militants these ababiri barwana rumunda okusia president George H.W. Bush wa America yashabira United Nations ngo mwikirize but deploying emitwali berne komita emitwali berne komita amsomero gyo eri muti kumanya figures thing otikwenda kuzidisclosing because it is the issue konka America yonka yara deploying emitwali berne komita omuri Mogadishu nubaza kuhiko omuri gwa mukuru kaburingo muhikeho mu providing security to relief that is chenda na netano tuiza chenda nesha kuba kireyo bashanga imbere ya erimbi obwirobwe UN yaragira ngo amahanga 28 Somalia kakumwa habas amae gamahanga 28 so hata Uganda Djibouti Ethiopia Burundi and Kenya we are on and Ethiopia we are on the 6 kwa shika kuchenda nesha Ethiopia kakumwa amahanga 28 plus emitwale 25 ba United States of America imbira ya yana echaletira kabikahango nobu abaserikale ikomi eserikale 28 ba Pakistan bakaba ambushed bayabahekera ba Said babita so kuba bita America igira muno we must now fight nustiko kora mtu akwata terrorist abo so Clinton yazo Bush yagenda manya George H yagenda Clinton yajya mu rugo emitwale berne ko bitabo Somalia it is too much muba reducing to 12 abandi babihera sigara 12 bagira nkuka how basaba tafutira amahiga Pakistan turukureba mukora cyo kikubasika muri bitu woro dogo paho actually ni njuka this man was America washaka yo wi kubagiye kumukwata America kasinda kama higa yaka kuchisa yo kambwe e commander kwerekera the Delta Force bakabari hari hotel Olympic omuri Mogadishu because Mogadishu already was under the control of these terrorists now so bakakunkumara United States of America ihangwe commandos ba Delta Force ningaba America Delta Force no bali chikomesa ruyare mu manya Delta Force ya America bon bakabakunkumuri ihangwe tukomoshana guri kujwa enyoni zabo za Black Hawk helicopter Zasia bita abaserikali ba America 18 makuche nano na bana baba kutaza ensi yakwata mutongoro utakora hansi isimu ya ruga America kurgo wa Clinton ngo buri musirikare wa America wale because apa kwasire bakabakoma na motoka babitoruza bakabisha bakimukomuru bari kubose America yashwaragira kuka kekireki ejo operation ya beta because bakajeka kurgira casualties abafide n'abantu baburizo it was a failure amahiga America gona Clinton akaragira kugarugeyo hari ma Delta Force kandi babiri badeployed ne kumitana abarurishinga turukumira yagira ngo bona barateyo na United Nations yona bona biyabire ine ikaragira please pondoka bapondoka bona barugayo then ko barugireyo hat Somalia yabakabetemere ko rutoke kufukakasi buri batubona Uganda now this is nakushabira so you know what we are talking about bona kulema na Mogadishu kalema 2026 manya embera yasho hata atanka woro diskwebera Ethiopia yarumba Mogadishu okuyaho aba Islamic Courts Union obutaka bwacurika embera yabambi munonga United Nations yataraka kutebekana African Union yajya muno abantu nobere baremewe harugo kwanuye manyure pajiroti amahige mfanyisa n'umwe gakora ibintu darema kunkimwe tukaje twakoranga Africa aina ningambira kiriya leadership ya NRA so ituka Africa tukozurochi UN nogere busi batanko African Union bajira tutago actually tutakajiro mu African Union hakabaro igaso aba igari ngo bazafuta peace commission aba igari bataho igaso
kuya nabwe approved by African Union, then African Union konka with authority from United Nations, then twatunga African Union. UPDF kabejire yo the first mandate yabo yo kubibona mshara ekebye myezi mukaga. So ninyenda kusima UPDF turagire kurunda ubwara wose ubugizire nyuma basoma buri neri nakamanda y'uchifu okushanga ngura ahalemerwe Delta Force ya America amahanga 28 na United Nations ekapondoka embere tari nuni kushanga president akikiriza abana baza Mogadishu embere erindo munonga Mogadishu ka airport ekebyo mekono y'abasha baba bamba abizire bakababa mane 2024 na mukaga mpawo kushanga ngo hati bakabiha Mogadishu kata so UPDF bakaruga Mogadishu numanya hari sectors mukaga omuri Somalia Uganda neya dero wa Shabere amwena obane madina or something iyo controllinga aho hariho akabi so baba UPDF kare base flashing out those enemies bakirero kashanga hati Mogadishu at least baba safety kamsaka hu Mogadishu mtu nabasa kuryama they are not attacking, they can resort to soft targets so kuza bakabombinga surprise attacks front kugira ngo nawe Al-Shabaab ine front y'impa ngo ni advancing to already to reinforcement okashanga ngo hati nibija umumyaka nkikomena babona ko attacking forward operating base much better UPDF has done a very commendable work. Okay. A very amwemu unmeasurable obubu warawo bwana ugambo kugamira 38 kurugera hari conviction ya UPDF no mu bwego ziri it's just nothing. Unfortunately we can't see here pan Africanism okushanga ngo Uganda ko kanye nakugambira embero kundo kugireba aba Shabab abo kureba now what they are fighting democracy tubarakwenda democracy bono bamanyangu democracy is a religion of abazungu okwiza kwaka abasiramu ba Somalia endini yabo eyabahirwe Allah umuntu kuza kumutishura mpako ahakonviction ya nadi torwa ara torwa kumukiriza democracy twahenda record twarenze shaha ikirengire kiri byo namo we have not done this before konka mbwenu nanisha bangu afande rebo mu kamera ujekere president uko kumujekera burijo ugumihanga mu tugambire uturusafe kandi utkakase ngo ushara survive no trabe twine ebingonze de no tsibure wikorikana nyenda kusima munonga mwana banje ababunana na home studio nyenda kusima Sky TV na imabelendezi bayo abukutobiro ubu kandi nyenda kusima abanyarwanda abukugira umutima gwihariye noreba twatishitana abantu batene bitekateko byo kushana ombyuti konke kiri kwata ha Uganda nareba twena ntikikiriza cyako kwa affecting Uganda twena ntikikiriza nangwa natunga kagisha kugira ngo tubere twina abantu bayitu kukaba kuburabura mpagara abona tubakagisha ubona batungira aha naza kubhama ubwo mu Rwanda bumva then nyako gandara abanyarwanda bagezwe n'abajya ihanga tebekene ubwo batuburho ebi tibyo kubaza tebirabiremo kandi NRM government yanyu eno kwitegereza uyaza akora ikintu especially twapfebe President Museveni ikintu cyaza akora nikiba cyecuriwe kandi kinirwe ubuye bwacyo kumanya ikibazo muri bitiriki kubugutana ababaye masente ababazi leta bwanegumiza Somalia baterambushi hakagira abana bahita bafa abagumizamu ntibagumizamu so mbwe n'ihanga y'ino businge ihanga ritebekene ntabwo ito kitarakore ntabwo nari umugaranda ni chief campaign wa President Museveni no gumizamu turi kugira ngo President Museveni nuko ine focus yasimwa n'umugaranda
ekagabo isimbura na kone besi anya tumshije kurarazi hari mbosha tuterega hakurazi hari kuza kureba bakurazi hari twabumukira kama arayitwe atugari yitwarga ntagasiba indeed production team we bari mnonga utratwarize mushanyingi konko mu studios cyiciro twatwine mu mugaranda always ko twumweta jatishika hatwereza ubwo muganda tumutwara for granted twatwine honorable Mbikire Robert no munyamateka kana analyst witu former honorable councillor omukanso ya district ya Sembabure twatwine umwami ko bw'umwenti umwami agaba and is becoming a permanent member panoji kandi twahirwa Sky TV kire cyatayisa RCC Lieutenant Colonel retired James Mwesige twahirwa kubana bo kire Sky TV always neberi aha shoze zuroho no ijant tubaga n'ibintu ebi no gira abwaje bako kwaje bari babiri kire kinyenza geno karu ahabwa bareba Sky TV n'abakunda Okubiri abakufuringa social media handles y'umwami Izidar kwa nakikwasaganya kengamba abashija Radio 5 kuriya nebe tuning live and clear DJ Kanyamana bari in charge nabanyeta Paul Abaho da political surgeon murareje tureba ndwa kashaturu